National Vice President kan National People Party hak juga por badairu sembut mitrang ba kajela ba perston tensong menta kasi ulah yarsya kasinong rangsken na kabentaban pancing kersan yu kertong ke party hak ni election kaban selong ka sipo torik bnai jemang na kabentaban jit yu nomi khmat sa yeng dor ba thau ain kajela na soyong habakren hak jia lang pai ba harangsken ya kabala penlong hapalor jong ka yeng school uba perston tensong uloong ba kertong ke NPP uba samlin malngyang ubat hakti ya prangut ki amalie ki badan hak kenhun menteri sarkar bat kumba absen tadi kita nak terekam paper jong ke sarkar bat ladaki pai ba kin pendrem yu ba samlin kasoyong kandai konsensi ke babitam halo ke jing sapriang hakilat patai kubor halo ke jingwat RTI uba perston uloong ba ka MLA scheme kadai ban ai shimet do MLA ya laki jong ginong kersan Henry ban shuthat hakilat patai kubor baro kadai ke kamsan pertai ke batmu ban yalam bakalai pai ba kajuk election mentah akan mau sya akan mau bah mendai su kumkijuk mensua khatsan arpos nem mensua mentah ketika juk ke pesta ki leaders lady ki nong yelam jong ka wei pakawe ka parti ha ka wei pakawe ka snong kila banda nyeu ya ka kerteng jong gitu ki nong kersya ka warning ka bangamut ban ai hang ni yo don ki bakum kita kilong yeng kilong sem pi kum ki nong yalam jo ki unit jo ki sub unit ngau baha balik pensai namar kapor kadang don ben ngau tho yaki bakane kamlong kum ni lade phimut ban mi ni bai sen la yu bat kebe bat pa ka biang ni te nrei kata ka ba ong ngin ya phia bot siliang kekejat syatai ngan ya tu ya pihak bakandu ya kebakum kita kijat logyeng ya kebakum kita kijat breu ngiong ki breu ki besdin jaladi tang hasun ledui syajrong rumpoi sikendeu rumpoi hak bakadu uwei kandidat umsania utaw MLA umsania pinlek sanu boy siapa kata kadeka kubur ka bangakwa ban ai hakane ka janmit ya piki patba nong kersan bat kumju kin nong yalam ki barat ba jong ka parti NPP hangni hapo soyong konsensi namar kapor kadam don sengau bah yai pensai yai penskotu namar kibakum kita kijait longyeng bapli hakabak hadu kindu nong kabaal hakine sisngar singi ngayo i ketuka RTI ngarngo pulih kor kubor adi khatsan kan rewut ngayo i kali sablok jong ubaden samlin kiprah hajar tam kibalayok kumne kini kikat lungut ki bepli bai kerteng bakata ka RTI bom yo jingara titip ngaponi video ngaklem peti bine ngaponi video tim map khado ngatip kita ki breu de ki bom kersan kimde ki no kersan jong baden samlin tang baki jau dot bekita ki prahajatam ki yo toping ya thau kabut kno kala keleti ban yo olem dai ta kata ngan pensyaya pi kumni kan mau bahai ya ka MLA scheme baro hanre phomut ki MLA kane ka scheme ka babon sen ngi ai ya ki simet ki longyeng ki longsem kakum ka jing ibit u MLA tengah ya lade ngan itu IP kergop terekam ngaruh lade setai konstitusi ya kinong kersian tengah ai kibam kersian tengah main ndak kumno namaran lajob sayot pan sua perman kibam kersian kane ka skim kade ka bagi hak ai ya kinong kersian ibu pelikong asbos nei itu ibu ai kerteng bat kane ndai balik kelau samlin ka polisi jongi ke surga baru hanre phomut ki MLA kile ya kata geli du presiden UDP barang bah untip bahai kata tengamut benong wat slotu bakla
Barok kanedai tangkap politik election sudah. Kabaki kuak ban ya lamba kelai kipai ba. Nrenga ong ya pi kadai ka jing sisa baki MLA scheme. Baro anre pomut ngeyok markaju pidon hak sarkar ne pidon hak opposition ngeyok markaju. La kren nu badeng samlin kini kira orang ba kila de kren. Kamtam ubadeng samlin ublalong UMLD jong pi sansnem. Kabanganga isyo be sisa kelong. Kato teli kijaka kabangalit ban kanbas election. Kasurok kajing hun kabalapalat. Hadu bapo mesin ngabisni uneu breu ulong ministatang arsnem siteng. Ukamla mau banyu madu perestun. Ingong kaniga kampung mohon. Kumno kay kumne. Ya syakamon ru tip top. Syakadiang ru tip top. Syakte ru tip top. Syakte ru tip top. Na pinyo kumudu breu. Na ginyo. Mentapa haka sipau tarik ngihap man renew namar bangi kemal ikut tang sas dem kumbaong manur bne ke expiry date kadon ngihap ban renew teka bangamut ban ong hakan ka pori kinong kersyaan bai bat ya kibom kersyaan ru kibawan ngap siar sgoba ngakwa ban ong ya pita kawin bantu kiskim hadu kakne lemdadei bau breu ubanang ban penyadei bat ka tim ke jong uhang tei sekretariat ka bemut lenoi empoi shadow tementangan ya tuipi haden jong ka artri kubunai mat sebagai lai tau sorkar lada pipet bah ka tim MPP ka degajo kibasyong hasukiru kidai kijo ngi kampun penban mentang idon prangut ki minister tang na kaliang ke MPP ke jongi kabamut une ubalong ukon kadu prangut ki minister kumba alpausan teli ki department keladon lepa ketiu ni alpausan teli ki department lada arpausan teli ke departmen lambat lepa ubadeng samlin lada uta unang soyong upenren ya kabamut unang soyong udebi ndol tisu do kumoi pa namar kane kade kakabuk siar kaba ndon mano naki hendreu pau teli ki konsesi de tang mapi ubayo ya kane kakabuk siar tengah kot yiki perlok borok kibom kersyaan ya ke parti NPP kenyok kato kadrodur bula kenyok kato kajing kedak kajing kenok lai pujat lai puskit namarba kumbangala onteng usyabi ubahetam joka sekretariat kasyong hau konrad baru prestun tangkata ka bangakwa ban om itu hangai la de pipen job yiki waipat haden joka kharlai terik kai ke banjia tang ban peniadai perlok suar bampor sisnem tang ban yadai perlok hiwan sekabrau badu prestun ngan Aisyah ke inta mengarapik tak kadur kadar Hiwan nak baaru ngan lehi kumta, si pausin kumta, si spasin kumta, haka si spa iwesin ngalaban ay tunok. Henrei yau ne pada ubanado uar hajar katra, ngia trailang, ngia ajing mutlang, batru ngia sandur lang, nang bentaka roy kapar, jong ke jelam kala jongi, utang suan haden ke kalai tarik, ka pikwa ngan kelima. Mi nang ni
Da ka men sem ka bas kem bat ka baslur. Kau boleh ya pisia yang.